To Amjala Tumane, Katuzo Paso, Kozan video saying Shelzan saying, thank you very much, sister. Mpuheka papam. Ti twasro goran ye twa ama ka ban shaitin nan. Tiben yel netin twasro goran ye twa ma. Tiben yel what is happening in the northern region. So ye twa shel ni yel one wanted to watch video ma. Den yela Dagbamba in Tamale versus China from China. To watch him live video ma na gapoi. Okay. China Mall ma ya ma tun da Chinatown. Tun da mun ba agreement da nyam nitin tun da 3 months of probation. And that dranya 3 months of probation ma bi yuat plus 7 million. That probation period ma that is 3 months ma. Ka 3 months ma ta para. Ka China ne mo ban bashia. Para ka sa te form share. No contract form. Form ma ka so for se ne ta sign li yung la ma closing time ma. At the end, no, to sign a contract. Contract, contract. Then the two number read the contract for the man. Can't understand it. Can cut one time and no champion. Kabanja and she never forced to sign a contract. At the Saza Slabman, the side of the Zam for Markuli. Kabanjimi, in his own for Markuli. Karatuku stay in Biaka, Dara Bilato Kushili. Then loves for man, count Mama out. Karama Karabajia, Bunzan from Chetma, and currently, Bundan you are 7 million. 7 million up with the Pajim, you are 5 million. 5 million now. Kaye 2 million, 2 million share being Yeman, a couple of you needs, social security, transportation. That's when you understand. And we shall be done. The man loves on Shabnon to Tulma all the time. Female complain, catch on the power. The man and that is not what we are looking for. Come and shut them because 3 years to my baby Bandala, be a Nanti at the Canai Sun and then Imin by our Benhanti. Vadmi Pama Labanhan to be and the one Gana Zapanani, the Tumne Dadam come to me 8 hours. I'm at Tumela 14 hours. You can't sit down. You can't free yourself because if you have to free yourself, you have to. I am free, man. I cannot clock. And clocking, man. Based on lab and markup, you are. I need to know Mintisha. I can have anything. You are being stuck and Mintisha. You are. Listen, a minute. Come machine, the Yetacani, hand machine, the machine bay to mother Dadam. The massage machine manager and battery. Have a charger there. I love it. This wood, you have to put on and the lampire, the man at the pump and man. Unless you are sharing your command. So me, the money gun and the bash and the pump. Look at the second to 14 hours. Minty, our piano. Initially, 12 hours. Come down to our Thank you very much for watching the video. This is the time kama mental slavery from the mindset. It's not about MPP boy, it's about NDC. Anyebo the tunen danyana to call la video mani pang ma kadagban asanzel na makabo wumle. Wallahi tebambi forum follow, especially China. I can't think China been treated ban sabla sham. Wallahi akunya baka diba dan fara kataba gilma China ba mamman ya da zo abja kam in kansala mabiro let's do research kele kan dan ya na ko mamman na dagban karakin ma ki zan ka yulin yanya dan dai nan karanya anyala dagbana big ban sabanle kabbi be jamana untum ne tuma dabsale pe awa ala kabwara bazama China na manjir dan ya na yel zona mbwaba ndabi yel na wonzo poimi ka dagban pamba bien nangle benjen ma kana research average salary per a month as a foreigner be Chinese in their own country ala kabwara. That is number 1. Ten number the research. Number 2, wula kaba treated foreigners bandedi nyesana biyamane wula kab nandere. Go back to the Facebook and YouTube and whatever watch banang le shama do Ghanaians be cheniman mti sediran ta karanda bala in terms of being tumtuma in terms of being yakban sabla wula kab treated ba
nyama sa kana niti yesa mental slavery golo 7 million per a month kabotum de tuma 14 hours nyamma yambala mawo hadi kunyala akyamate be Accra en jirkaya yo nyin nan kutum tuma la ha 14 hours ka banjirga tibuna ngo ban shaka maza lem darsha ban tarba tana mamanga. I don't blame anybody. I blame our fucking leaders. Sorry for my language. Bazangla shaba anya ban nahne ba shamoma bazangla tamma be shaban zamba de tuni kabanon kol buru ba mama nang me research ngune nya manager ngune nya fu mane ballarne rabban shaka mazaha brancha ka ban nahne ba lalama tamma be no ka bad nyela ka tale nyele no for na kana antu yogo tuma ka patambe ka tumna de ka tale nyele de bela lolo kam a can America no lolo kam fornes yola tuma ka tambe tumdele but angi aya kala nti treat munye tambi ma shama aya antu nangle. That is my question. Angi aya chana an karante lehro nguni nyela ngum blikina mbioya ka ngum mamman jamana blikina da gbamba no ka blan zantu ne an lanka ka bangatla ne ba ngoma ya bi pronso maza de ba malevi ba ma phone nan calculation but tumda 14 hours ba mama per hour ala ka bu yarwa mbalama per hour ala ka bu yarwa a day ala ka yarwa ma karan 7 million o kablan to ka freedom baya message shel tang barma mborna kadama da pag asanzal nama andan yana na dagban yel karzan nama de tun bu bolba bi ke kala ban ma ya na behinya ba kashin ba ka chana na man na hamba dan na sha banan dagban nan ma bi ke kala ya to aluma karanyen na ban zane ka chana na wa ka kulle ba dagban be dagban wa nordness ta kayam ta nim ben niga ta chan shakoro ta jilo ta ba karana ta ba nan da research kala ke su wa kar ko chan free dabsal kana dagban polte nan ma ban to ma dangar la ngulon wa tu nrinya wonan za ta tale nere lebo boale ndwane de yanke ka samba be chana nama da pala ti yarma gesre nakadama chana no bre yutuma mbe yarma gesre e forna barkana ti yutuma bar ayen yutuma do tum nakadama kazalgo ne zal kana karabjar pune benje dagbang ma lobo aka yorter dagbang ndayana ba yorter ba ka kuma sabran to nan lala ban nan da dagban be wa shammo kuma se ban to zan nan lala kuma se yin ban to zan try kan bombe ko tun fo ko embiane so to boni ndan yana a yanse abe ba tab nam be ba tab nam bi yinam zulen po be yin nam zo ta zanye na gwa be andan yana wo mo na pon umbo zalgo tabakata chana nama ama wobol na to bwa chana nama baya average worker ala ka euro tabakata balapti yetangbano ama de bjerpam na yere kama te future bebe na di pato so politicians in useless stupid leaders kata mal dagbang kabachan to euro la tuma ankara no kumase ka chana nan kana tu yuru tuma dagban nan nanete yamman kan bon sama za the same politics ma punu kibi ka ban zambo politics lare an yuru tuma ka ban ba benyara ka yinlan tuma yi dagban chan tu yuru yi tuma ma nyong polo ka pina chana nam kana ka tan nan de bilkin nama ngulo ma de babjar pam
kullum shab fiu chambala ma 4 million ya ala 7 million ya ala kapton tum da 14 hours ku buhanya the whole world tangan ka ko nya kabayan employees so kala ne ma ko tum da 14 hours mane ne betin shelo Iceland tum da 12 hours ma gali tum da 15 days per a month yi kara asbashi yan kulu se yon tan me mala fure ne jom bila tumana ka dir filo ma yi ka ban sha'an mon ko jam to ko jel ban sha'an kan ko jimla halle kan tam ta pa kan kule so bien bois ma chérie why katem bieten mamman ya kalan lebra slave nama in jam to be so ya boy in jam to be laba watan se sermentense on korane dinin tam kata mabele biete dagban ya on kora wula chance so please share me video ma kar pakan dan yana de tout nos on onama antum nam tuma tinyel kala tuma noma ko tun fo ko bol anto kulnam diyan leba na ba kaso nyan zabazo ke shabon employee bazante kianisma kan dan yana bu bol bana ka targata zan da targa wallahi bannam dagban nan ma halta nam afanma banni dur abji annapon ka shino la halko tu dunata paka adun wen kila agbalang ne da zo da tunin dan yana tiyan yel na dagban politician ma bazan zan kan parliament bayan dik de la vie aman dan yana no to bolban immediately to sore now nen dan yana yike kai to an pawo ko yel ya to azan parapulo kapala wallahi tan telab slave din dan shere to sore now ne now ke ka tuma kana dagban ka benye tuma ama te bo sore now ne tuma kana tela na mabe to ban be serment ta ko to dila ta kaima hal ay tum ne tuma amale a right atuma ma fune an wom video ma hatina be ma ba right nyeden sane ma hal ay bi goron yo agba kabizan contract zan ta nasa amma right na to zan kuliyan abu understand shele kaban treater ba shama ban mamman ya ban to treater ban mamman chani islala mbarame zomi nawon dagbamba de zangala yi to amazan le politics yi bi yisi zan zale an kya kan nanam yisi mbu ben shangar kyana nan wuma nwale dan na shale dan tin ditamin ya zaha